megalayapost.news. Please understand. I did not understand. The only thing we do is Da kajing pitar ki pajba nong song kala pangap ngaduk kintei bat kisenrang manta kasngi kilalik ban penibor sendon ya kajing wan kentut put ka asam sikijaka balahap put usam jong ka jela Meghalaya hakaba kilalik bantang sendon ya kiying balawan masna da ka asam bat putlut ya kiten riding balawan tung da ka asam gane kajing pitar ki pajba nong song jong ka senong lapangap ka bahap apo ka West Jantial District gade halor kajing keno baka asam baju penibor da ka por skapor bat kajuan man kentut put sedu put usam jong ka jela Meghalaya hakate ka senong kaput apo ka Meghalaya but asam namar kajing bom lak syaksu halo kajing penibor bat kajing tamput ka asam ki paiba naduk kilong kemi kilong kepa kisamla kilami paiba manik penpra ya kawe kaying balasna dak asam bat kila penjulor ne putlut ya kiten riding balathong dak asam hakane kasngi lami ru katmaktin hapneng kijak benriu karbi bat kijak benriu penal baki karbi kilakam bakate kajaka ka asam bat ki paiba nong soksnong kala pengapat ikam bakade saka jela Meghalaya bantem halo kani jingja lawan poi ki pulit ka asam bat ki pulit na Meghalaya ban pentanda ya kate kajing kenat ka balami hapneng ki karbi bat ki paiba penar nakasnong lapangap hakane kasngi lasen ranru da kajing ai jingkersian ru da kinoi lam ka HANM sengkemi hakajing lam uba lam prang karbani ya kipai ba kasnong lapangap kumjuru kinoi lam juga KSU ka FKJGP kilapoi sakate gajaka ban simkia halo kate gajing penturput ka bakaka nakajela asam megalayapost.news.